Онтон аммал уһугар улус баһылыга Степан Кузьмин отыын бастыы күнүттен от кампаниятын сагалыр туһунан анал жаһала тахсыбыта. Белигин хайыстылар оны бидилен жон окко тахсандар үлет этимнактык сагаланна. Бу күннерге улус жаһалтатын тыга хайыстын бересте биителлере нехлектеринен сылжан окко тахсы сайылык үлетин билистилер. Аммал уһугар от үлетин кампанията улус баһылыгын анал жаһалынан бу ый маңнайгы күнүттен сагаланна. Бу күннерге баһылык Степан Кузьмин окко кири хайдах сагаламмытын, туох кыһалгалар бааларын билсер сыллаах сатагай эмис нехилектеринен сылжан, отчуттары ыаниксыттары кытта көрүстө. Ол курдук сатагай нехилегин жона сергете сирдере уоттара кыарагаһын, сылайы үрак сирдерге оттууларын туһунан этиннилер. Маннатты бу оттуур кодуха сүйө алыгар туросар вопростар ол. Бу сир арандалаһаныгар уннаты бу мобильный отрядтерге кирен субсидия капсары бу атынагы сирдер ордук нехилектерге баран оттары туросур турарлар төсүрүннән андык болар. Сатагайдар сылайы бары кыттыгана бир сайылыкка сайылылар. Манна баһаны хайыстыбалар Тимофей Лукин атынан ты хайыстыбатын ыанар нахтара нерейдере тураллар. Бей болланы сүйсүрбе биясын ақтақпыт. Эндегенен сүйсүрбе нерейдақпыт. Онна отто билеген бу тақсан барандар той үттерехине билинне кенен баран куяһарган эмие агая беремага түһәритта. Билеген туанна бия сүйү туанна акта сүйү ыгыжып онтон хорогор эмие туанна үсүскеген эти куясыңын болланы сүйү на билер айылганы кыттан на бәстак. Сеперек баһаны хайыстыба бу сайылыкка агуон ыанарын ага турар. Ыаниксыттар күнгө 2 мынан 600 таксы литере үтү туттаран олороллор. Сибик кырагас болду. Нена мобильный болон оттуусылай. Мобильный бригада терине 300 тонна тоқтапын быйылыме. Кодуа кемчи. Кодуа оны уылын электер бит сидир оттур этибит. Алтын элин херин. Оны сидир матын чаганага береннер. Наал бакыйны көпсөдө бит туурда. Кас бидилерин татустуунан доогор болот. Суба курдук сатагайдар быйыл да мобильный бригада теринен үрак сирдери оттур сылы таксыр отторун булунар саналаактар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телевидение Амма.